svaki gazda, kad ide u polje, da ponese po 2 snopa ogriđina na veliku ćupriju, da se ona rupa tamo zapuši. 23. novembra 1919. godine. Dobar dan, zovem se Ljubica Budać i po zanimanju sam istoričar i viši arhivista u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu. Već dugi niz godina, pored arhivskom strukom, bavim se i naučno-istraživačkim radom, na osnovu koga je nastalo više izdanja na temu istoriografije, posebno istoriografije o Vojvodini. Inače, bila sam i predsjednik Društva arhivskih radnika Vojvodine, udruženja koje okuplja sve arhiviste sa teritorije Vojvodine. Današnja knjiga koja je promovisana u Galerijskom holu Arhiva Vojvodine nosi naziv Daje se na znanje javljeno, Dobošarska služba u Vojvodini i zajednički izdavački poduhvat Arhiva Vojvodine i Kulturnog centra Miloš Crnjanski iz Novog Sada koji je izdavač ove knjige, tako da je ovo prvo izdanje u saradnji Arhiva i Zavoda za kulturu. Knjiga Daje se na znanje javljeno, kao i sama reč što govori o razvoju komunikacije kroz jedan specifičan njen vid, a to je razvoj dobošarske službe i dobošara kao prenosioca informacije između organa vlasti i samog stanovništva. Ko su bili dobošari, kakav su imali položaj i struci, koji je bio njihov značaj za svakodnevni život ljudi, može se pročitati na oko 300 stranica knjige koja je danas prezentovana, a paralelno sa njom u Arhivu Vojvodine se izlaže i tematska izložba arhivskih dokumenta u 5 celina koja prati sadržaj knjige i gde su prikazana originalna arhivska dokumenta od 17. veka pa nadalje koje svedoče o dobošarima i njihovom značaju za istoriju Vojvodine. Dragi kolege, prijatelji arhiva, dobar dan i dobrodošli u Arhiv Vojvodine na promociju knjige i tematsku izložbu arhivskih dokumenta Daje se na znanje javljeno, Dobošarska služba u Vojvodini, autorke Ljubice Budać, višeg arhiviste Arhiva Vojvodine. Knjiga i izložba koju ćete danas imati priliku da pogledate predstavljaju plod dugog autorkinog istraživanja, razvoja komunikacija kroz razvoj Dobošarske službe u Vojvodini. Današnji skup biće tematski podeljen na 2 dela. U prvom delu programa o knjizi će govoriti izdavači knjige, Milena Popović-Subić, pomoćnik direktora Arhiva Vojvodine i dr. Smiljana Vlajić, direktorka Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Zatim će nam se obratiti recenzent knjige, dr. Milan Micić i autorka knjige i izložbe Ljubica Budać. Zahvaljujući cenjenim prijateljima naše kuće, Jovan Slečević, voditeljki televizijske emisije Dobro jutro Vojvodino, i Jovanu Čudanovu, glumcu amateru i čuvaru dobošarske tradicije u Vojvodini, danas ćete imati prilike da čujete kako su nekad izgledale vesti dok su ih objavljivali dobošari i kako te iste vesti danas zvuče u interpretaciji televizijskih novinara. Nakon predstavljene knjige zamolit ćemo vas da pređete u drugi deo hula, gde će biti izveden kratak izvod iz monodrame Joca Dobošar. Po okončanju ovog dramskog dela programa moći ćete da pristupite izložbenim panoima i pogledate izložbu o Dobošarskoj službi u Vojvodini. Pozdravnu reč uputit će na pomoćnik direktora Arhiva Vojvodine Milena Popović-Subić. Izvolite. Pozdravi. Prvenstveno prvo pozdravim predstavnika vlasti pokrajinske, gradske, zbog kojih i odnosno zahvaljujući njima danas možemo da upriličimo ovaj događaj. Pozdravljam sve prijatelje koji su pomogli našoj koleginici da ostvari 2 velike stvari, knjigu i izložbu. A oprostite mi malo na privatnosti, moje lični pozdravi su najviše upućeni gospodinu Budaću ovog trenutka, koji je uspeo da da podršku i da svojoj ćerki i da danas dođe i bude sa nama na otvaranju ovog događaja. Lično mi je veliko zadovoljstvo da danas imamo 2 stvari, promociju knjige i izložbu, gde smo stvorili 2 stvari, gde vam prezentujemo zaštitu nematerijalne kulturne baštine i materijalne kulturne baštine.
A ono, opet, lično zadovoljstvo da je autorka oba događaja, naša koleginica Ljubica Budać, koja je pretočila svoju ljubav pored klasične arhivistike, pretočila i u pisanju knjige, a i u priređivanjem ove izložbe. Još jednom vas sve pozdravljam i želim da danas učestvujete s radošću s nama upravo u jednom nesvakidašnjem događaju, odnosno nesvakidašnjoj prezentaciji i knjige i izložbe. Hvala vam. Dobar dan svima, dragi domaćini, dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde i što mogu da vas pozdravim i u svoje lično ime i u ime institucije Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, na čijem sam čelu. Kada sam dobila poziv od kolega iz arhiva da budemo partneri u izdanju ove knjige i da učestvujemo kao saizdavači, kao osnovni izdavači, bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo iz više razloga. Ono što je prvi moj motiv bio, to je da ovakva dela i da ovakvi radovi zaista dobiju svoje mesto pod suncem i ovo je jedini način da sve ono što ova divna kuća u sebi ima i što ona ovde posjeduje i svi divni ljudi koji ovde rade, da bi njihov rad došao zapravo na videlo i da bi bio svima nama dostupan i da bi došao do što većeg broja ljudi, zaista je potrebna pomoć. U tom smislu, institucija Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski će zaista biti partner svakom ovakvom i radu i svakom ovakvoj inicijativi. Ja sam ovde, dakle, samo u ime izdavača i moram da kažem da kada sam videla ovu knjigu da sam bila vrlo ponosna što sam mogla i ličnim angažovanjem, a i kroz instituciju da pomognem i da budem danas deo ove lepe priče. Kažu da sve što je danas, sutra će biti juče, a ovakve stvari ostavit će traga iza nas. Tako da ja moram da se zahvalim autorki na ovako divnom radu, predanom radu i nadam se da će naše institucije i u budući imati lepu saradnju i da ćemo imati još ovakvih lepih dela u budućnosti. Ja im se unapred radujem i još jednom vas sve pozdravljam u ime Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Hvala puno. Imam zadovoljstvo da govorim o knjizi Ljubice Budać, daje se na znanje javljeno od Bošavskoj službi u Vojvodini. Ova knjiga je rezultat jednog velikog i predanog rada. Kad se pogleda arhivska građa koja je utkana u ovu knjigu, vidi se jedan veliki i značajan istraživački napor, znači od arhiva Vojvodine, istorijskog arhiva grada Novog Sada, arhiva Kikinda, arhiva Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, arhiva Sanov, muzeja Vojvodine. U pitanju je jedan zaista predan istraživački rad gde je Ljubica Budać istražila 20 fondova, koristila štampu koja je odgovarajuća, kao i literaturu, znači na spisku literaturi imamo ukupno 119 naslova. Znači ovo je jedan kratak izveštaj u stvari onome što je Ljubica Budać, koliko se ona trudila. Tu u pitanju je jedan ogroman trud, ali u pitanju je jedno historiografsko delo koje za našu historiografiju predstavlja, mogu reći, presedan, jer naša historiografija se uglavnom bavi takozvanim velikim temama, istorijom diplomatije, ratova, nacionalnim pitanjima i tako dalje. Često se ta historiografija iz generacije u generaciju istoričara ponavlja i ne vidi nešto što bi trebalo da se vidi, a to je svakodnevni život običnog čoveka koji nosi na svojim plećima teret istorije, teret istorijskih događaja, pojava i procesa. I upravo ova knjiga Ljubice Budać govori o tom jednom običnom životu, govori o tim segmentima svakodnevnog života, izraženo kroz Dobošavsku službu i imamo priliku da sve značajne istorijske procese dugog trajanja, sve događaje i pojave upravo vidimo kroz ovu monografiju o Dobošavskoj službi. Knjiga je zaista raznorodna,
Prvi deo govori o vojnim orkestrima kao preteči dobošarske službe, utjecaju turske vojne muzike. I kada čitate ovu knjigu generalno od početka do kraja, vi ulazite u nešto što se zove magija historiografije, ulazite nešto što se zove historiografsko filigranstvo, znači vidite mnoštvo detalja, vidite mnoštvo pikanterija, vidite jedno uzbudljivo štivo, na momente dramatično štivo i na momente bajkovito štivo. Znači i turska vojna muzika, uloga dobošara u graničarskim službama, ona epizoda sa Trenkovim pandurima i Trenkovom bandom, kako se nazivala Trenkova vojna muzika, to su zaista onako zanimljive stvari koje se posle ulivaju u drugi deo knjige koji govori o nastanku dobošarske službe na teritoriji Vojvodine, dobošarske službe u Srbiji, u Jugoslovenskoj državi i do danas. Poseban deo koji bih vrlo rado istakao jeste dobošarska knjiga zapovesti opštine Starača od 1918. i 1924. To je jedno zaista bogatstvo života koji se vidi iz odabrenih delova dobošarske knjige. Ako bi ja Ljubici predložio da se objavi i dobošarska knjiga i opštine Starčevo i opštine Mokrin koja govori o periodu 1944-1947, jer to je jedna istorija svakodnevnog života i tu kad čitate dobošarsku knjigu opštine Starčevo i 5 godina vidite kako živi jedno banatsko selo posle velikih, burnih, dramatičnih i radikalnih istorijskih događaja. Znači to je kraj Prvog svjetskog rata, nestaje Austro-Ugarsko carstvo, stvara se nova jugoslovenska država i vi vidite kroz ova saopštenja i zapovesti dobošara, dobošar prenosi kako pulsira život na banatskom selu, u jednom banatskom selu u Južnom Banatu, kako se veliki istorijski događaji prelivaju na običan život, ali istovremeno pratite kako se taj svakodnevni život teče mimo tih velikih, grandioznih historijskih događaja i promjena koji svakako uznemiravaju ljude. Također, bitna stvar je četvrti deo knjige, jer kazano se nazad ne vraća tragom dobošara književnosti, gdje je Ljubica dočarala zaista kroz izvod iz književnih dela ulogu dobošara i dobošarstva. Čitajući ovu knjigu, ja sam se svakako, kao i većina vas koji ste stariji od mene i mojih godina, setili svog detinjstva i setili nekih dobošara koji je bilo prilici da ih sluša. I uvek je, pošto sam ja odrastao u selu, znam, dobošar dođe na ćošak, počne da udara u doboš i onda obično djeca trče napolje ali nešto što je zajedničko bilo, da čuju vijest, nešto što je zajedničko bilo za sve one koji su čuli zvuk doboša. To je bilo osjećanje radoznalosti i osjećanje strepnje. To osjećanje radoznalosti i strepnje jeste nešto što je ovako prožimalo sve stanovnike kada čuju doboš, jer htjeli su svi ljudi da čuju vesti šta se dešava i šta će čuti, ali uvek je taj doboš nagoveštavao neku vlast, a to je bila ta vlast prva, najbliža u stvari u samoj opštini, koja je saopštavala neka svoja naređenja, neke naredbe, tako da je to bilo jedno dvostruko osjećanje i protivrečno osjećanje koje se javljalo kod onih koji su slušali doboš, govorimo o odraslima, djeca su imala poseban doživljaj doboša i dobošara i djeca su u stvari bili ti najverniji slušalci dobošara koji su se okupljali oko dobošara, a u nekim prilikama kad dobošar nije previše strog, dobijali su i priliku da lupe koji put u doboš i to im je predstavljalo uvek veliko zadovoljstvo i o tome se svakako pričalo. Ovo nije priča o nečemu što je bilo i prošlo. Ovo je priča zaista koja predstavlja i historiografiju i priču, ja sam već rekao, magiju historiografije i bajkovitost istorije. I ovo je priča iz koje stvaralci u prostoru, u raznim poljima umetnosti mogu da izvuku mnogo toga pa da rade i filmove, da rade i prozna dela. Sve u svemu, ovo je knjiga koju će čitati stručnjaci, koja će čitati publika i ovo je knjiga koja će zaista naići na veliki odjek. Ona je atraktivna, dobošari, dobošarska služba je zaista neobična tema, ona je zanimljiva,
tako da će ona biti pristupačna svima koji se interesuju za istoriju, ali ne samo za istoriju, koji imaju dovoljno radoznalog duha i koji posjeduju strast čitanja. Ja se Ljubici Budać zahvaljujem na ovoj knjizi, ona je zaista predivan dar svima nama i želim ju da nastavi sa radom i da i ova knjiga bude podstrek za ono što će buduće raditi, da izbaci još ovakvih sličnih knjiga koji predstavljaju i radost čitanja i radost života, a da pokazuje i svoju sposobnost majstora historiografije da u ovom delu, u stvari u malim detaljima, u sitnim detaljima, naizgled neobičnim, naizgled prvi pogled nevažnim detaljima, u stvari prikaže suštinu istorije, prikaže sol istorije. U toj sol istorije se upravo nalazi čovek i tu se nalaze oni svakodnevni događaji. Ljubica je postigla uspeh s ovom knjigom jer je prikazala upravo taj svakodnevni život tog običnog čoveka i došla je do temeljnog zrnca istorije koji u stvari najlepše sija kada vidimo ljudsku sudbinu kroz istorijske događaje. Hvala vam i još jednom čestitke. Ko su bili dobošari i kakav je bio njihov značaj za funkcionisanje prenosa informacija između organa vlasti i stanovništva, kao i stanovništva međusobno? Reći će nam više autorka knjige i izložbe arhivskih dokumenta koji su danas pred vama, Ljubica Budać, viši arhivista Arhiva Vojvodine. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, šta bi svako od nas bez svog sećanja, pitanje na koje istorijski arhivi već dugi niz decenija daju odgovor. Iza svakog arhivskog dokumenta stoje događaji i sudbine ljudi koji su se iz života preselili istoriju da bi nam ostavili svedočanstvo o sebi. Zato mi je posebno drago što smo se okupili kako bi svi zajedno danas dali doprinos očuvanju sećanja na dobošarsku službu čije su postojanje i značaj danas praktično zaboravljene. Knjiga koja je pred vama plod je dugog naučno-istraživačkog rada, obavljeno pre svega na osnovu istraživanja arhivske građe, Arhiva u Vojvodini, prva je koja obrađuje temu razvoja i značaja dobošarske službe kao vida komunikacije. Posebnu vrednost knjige, čine izvodi iz dobošarske knjige Zapovesti opštine Starčevo, koja se čuva u Arhivu Vojvodine, a vođena u periodu 1918-24. godine. Tekst koji će Dobošar objavljivati preuzet je iz Dobošarske knjige Zapovesti opštine Starčevo od 1918. do 1924. godine, koja se čuva u Arhivu Vojvodine. Izvolite. Hvala puno. Evo je ovo vest iz 18. novembra 2016. godine. Znanje, kome treba doktor, nek se piše na opštinu, pa ćemo ga dozvati sredom i nedeljom. 9. decembar 1918. godine. Iz 1918. idemo na 2019. Dakle, vest iz Dnevnika 20. juna. U sklopu nedelje za čistiju Vojvodinu, koja se održava od 24. do 27. juna na više lokacija u pokrajini, u utorak je u Novom Sadu održana akcija čišćenja Ribarskog ostrva i Šodroša. Gradonačelnik Novog Sada je naglasio da je Skupština grada donela odluku o drakonskom povećanju kazne za sve nesavesne građane. Dobošari se na teritoriji Ugarske pominju još u 16. veku kao male sudije, odnosno službenici pri opštinskim gradskim upravama feudalne Ugarske. Posao im je bio da posreduju između organa vlasti i stanovništva. U 18. veku iz mađarskog jezika u srpski jezik ušla reč doboš, odnosno dobošar, sa značenjem ono koji objavljuje vesti pomoću doboša i zadržala se većini krajeva naseljenih srpskih stanovništva na teritoriji Habsburške monarhije. Do početka 20. veka dobošarska služba je obuhvatala gotovo sva naseljena mesta koja su imala organizovanu upravu. Dobošar je pripadao nižoj grupi rangiranih opštinskih službenika. Primao je skromnu platu, ali mu je bilo dozvoljeno da dodatno zarađuje od čitanja zanatlijskih i trgovačkih oglasa, objava licitacijama, rasprodajama, kao i čitanje ličnih poruka. Vesti koje će se proglašavati prvo je pisao pisar, beležnik ili predsjednik opštine. Mi smo nastavili da to prikažemo
tamo u ovom drugom dijelu ćete priliku da vidite, pošto su Dobošari uglavnom bili nepismeni. Zato se za Dobošara govorilo da on mora da bude tuvljiv ili kako bi mi danas rekli da ima dobro pamćenje. Iđoška hronika opisuje Dobošara, Luku Dorovljeva, za koga kaže sledeće. A dao Bog nije znao da čita. On je bio tuvljiv. Znao je šta je večero, a da ne utuji kneževu zapovest. Ili bi zarezao kako parče drveta, koliko fela ima da javi. Za Dobošara je bilo najvažnije da bude glasan. U časopisu Brankovo kolo iz 1909. godine zabeleženo je ovako. Pravi Dobošar mora imati takvu glasinu da se onaj na trećem roglju mora uhvatiti za uši, a da ne ogluvi. Neću da posle bude uzgovora, nisam čuo, Dobošar je nešto promuklo mrmljao. U prvoj polovini 20. veka Dobošari su već bili pismeni. Oglašavanje su najčešće započinjali rečima, kao naš dragi Dobošar, daje se na znanje, čujte i počujte, svakome se javlja, pažnja, pažnja. Po završetku Dobošar bi uzviknuo javljeno i duže zalupao kako bi stavio do znanja da je na tom mestu završio sa dobovanjem. Sada ću zamoliti naše prijatelje za drugi deo programa. Daje se na znanje, ljudi i braćo, došla je naredba od gospodina Sraskog načelnika da se upisivate u državni zajam, to jest da date državi novaca na zajam. 18. maja 1919. godine. RTV, 1. jun 2011. Ukoliko ove nedelje bude usvojen novi predlog zakona, psovanje će biti zabranjeno u još jednoj australijskoj državi. Kako prenosi agencija AFP, policija u Viktoriji će moći da izriče mandatnu kaznu od $240 australijskih izgrednicima koji budu izgovarali prostote na javnom mestu. Policiji će biti omogućeno da odmah reaguje na prostačko ponašanje umesto da mora da izgrednike šalje na sud, čime će se uštedeti u vremenu i novcu, kazao je jedan od predlagača novog zakona.